पेडणे तालुक्यांतले आदले सैनिक आनी तांचे फामिलीचो एक मेळावो हालींच पेडण्यां जालो। अखिल गोंय माजी सैनिक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या मेळाव्यांत आदल्या सैनिकाचो भोवमान केलो। सभापती राजेंद्र आल्लेकार आनी हेर मासिस्त मेळाव्याक आशिल्ले। सगळे नागरिकांक सैनिक शिक्षण दिवचें अशी सुचोवणी सभापति राजेंद्र आल्लेकारान केली। ये सोचते हैं कि जो पेंशन उनको मिलता है वो करेक्ट है, लेकिन ये सही नहीं है। तो आप सबका एक काम है कि अपना पेंशन चेक करवाएं, फोन करें हमारे डिपार्टमेंट को। हमारे कर्मचारी आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं और आपको अपना करेक्ट एंटाइटलमेंट पेंशन जो है वो बता देंगे। आप बैंक के थ्रू इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आपल्यापेक्षाही पुढे गेलेले आहेत। केवळ नावं द्यायची असेल तर जपान आहे, इस्रायल आहे, पण या पद्धतीचे हा शिस्तीचा बाणा आपल्याला देण्यासाठी मला असं वाटतं की प्रत्येक नागरिकावर सैनिक शिक्षणाचं बंधन आवश्यक आहे। सैनिकी शिक्षण हे आवश्यक आहे। सांखळे विठ्ठल मंदिराच्या वाठारांत त्रिपुरारी पुनव मोठ्या दबाज्यान मनयली। वाळवंटी न्हंयत व्हड्यांची सर्त जाली। हे सर्तींत थंयच्या तरणाट्यांनी तयार केल्ल्यो रंगयाळ्यो व्हड्यो उदकांत सोडल्यो। त्रिपुरारी पुनवेचो दबाजो पळोवंक शेकड्यांनी लोक सांखळे आयिल्ले। कांय विदेशी पर्यटकांनी दबाज्यांत वांटो घेतलो। दिवाळी उत्सवाची सांगता या त्रिपुरी पुनवेन जाता। ज्या धनत्रयोदशी पासून कार्तिक पूर्णिमेपर्यंत दीपोत्सव साजरो करतो अशी पहिलीपासूनची प्रथा। त्याका अनुसरून आयज ह्या सांगता या त्रिपुरी पुनवेन जाता। Right now we see the Ganjil cruise कट जाएगा, दोगुना हो जाएगा। एक सिनेमा आया था तारे जमी पर, लहान असो मोठी असो उसकी नुमाइश तो कलियुगच्या मागे विठ्ठलापूर साखली। इट सेज कलयुगी। फातोड्डें स्टेडियमा भायल्या ग्राउंडाचेर आर्टिफिशियल टर्फ घालपाक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान मान्यताय दिल्या। ते विशीं कोंत्रादाचेर बुधवारा गोंय खेळा प्राधिकरण आनी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान सयो केल्यो। म्हापशे धुळेरांतल्या ग्राउंडाचेर हे पयलींच आर्टिफिशियल टर्फ घाला। फातोड्डेच्या इंटरनॅशनल स्टेडियमा भायलो हो ग्राउंड पळयात। फाटली कितलीशींच वर्सां हो ग्राउंड थळाव्या आनी राष्ट्रीय सर्ती खातीर वापरीत आसात। गोंय खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोमसान आर्टिफिशियल टर्फा संदर्भात माहिती दिली। In fact, today I have signed the MOU with the All India Football Federation and the GFA, and we have given them the site at Fatorda, and so definitely AIFF will start it in right earnest. It was given to understand by a few executive members that 31st March of this year was the last day that we could have signed the MOU with FIFA. Otherwise, we lost the chance of getting that turf. Is that a fact? Maybe, but we had already signed the MOU earlier, and we had taken into consideration the Tilak Maidan. But then, as an afterthought, we thought it will be best serve the purpose if it is laid at Fatorda outside the main stadium. And since we are already giving a touch to Tilak Maidan in any case, so therefore we decided to shift it, and that is the reason it got a little bit of it got a little delayed. And today, in fact, as I told you, we have signed the MOU. So GFA or the football lovers have not lost the artificial turf from South? Not at all, not at all. It will be a very big asset for around a year football activity to take place there. प्रुडंटा खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल पेरेरा आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट prudent गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबरांचे हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.